uhereye mu kwa 9 k'uyu mwaka turimo. Iri jambo nyene jambo ararishyira mu bikorwa. Haleluya. Umba byose igihugu cy'u Burundi ibahaye perezida mushya. U Burundi mbisubiyemo, Imana ibahaye perezida mushya. Perezida mvuze ntabwo ari Sebarundi Evariste Ndayishimiye. Perezida mvuze ntabwo ari Reverend Kuriyo, oya. Perezida mvuze Agathon Rwasa. Imana ibahaye Dawidi. Imana ibahaye Dawidi cyangwa se Dawidi. Mu by'ukuri rero ishobora byose, isumba byose. Uyu mwanya ndagaruka ku butumwa Imana yampaye, ku buhanuzi cyangwa se ubuvugishwa cyangwa se ihishurirwa cyangwa se yerekwa, uko ubyumva, uko ubibona, uko ubizi, uko usanzwe ubyemera, kandi si n'itegeko kubyemera, ariko Imana ibahaye perezida mushya. Ariko ubu tuvugana Evariste Ndayishimiye ntabwo arimo mu bantu nabonye. Sebarundi ntarimo mu bantu nabonye. Reverend Kuriyo ntabwo arimo. Perezida mushya mvuze ntabwo uyu nguyu arimo, oya. Ahubwo no mu matora agiye kuzaba, ugwaruka, Mikangara, abigeme, abatama, abatamakazi, mbese igihugu cy'u Burundi hagiye kuzaba amatora. Evariste Ndayishimiye niyiyamamaza cyangwa se Reverend Kuriyo akiyamamaza, ntabwo ari Imana yavuze manda ntabwo bazayirangiza. Niba niyamamaza manda ntabwo bazayirangiza, oya. Ntabwo manda bazayirangiza, mbisubiyemo. Iki kiganiro ntabwo ndi bugisibe. Aha ni ku Mbabazi TV 3, muraza no kugisanga kuri Byishimo Official. Ngira ngo rero ntabwo iyi video iri busibame, kandi amatora ari mu gihe kingana n'amezi, ntabwo ari mu gihe kingana n'umwaka, ariko uko ari babiri. Ndagira ngo rwose ubu butumwa nibunabageraho, abadede CNDD-FDD ntabwo ari ishyaka Imana yanze, ntabwo ari uko mu ishyaka hatazava uyobora, ahubwo jye nabonye Imana ihagurutse uwitwa Dawidi, haboneka perezida mushya. Uyu mu perezida mushya niwe ugiye kuzayobora Burundi, igitoro kiboneke mu moko yose. Niwe ugiye kuzayobora Burundi, imihanda ikorwe mu ntara zose. Niwe ugiye kuzayobora Burundi, ibintu bifate isura. Nabonye n'ikibuga cy'indege gishya, kandi mubona mu ikositimu y'umweru uwo perezida. Nabonye Uburundi bufite peterole. Mu Burundi hagiye kuzavumbuka peterole. Mu Burundi hagiye kuzavumbuka gaze. Hari ubutunzi bwinshi cyane, bwinshi cyane. Imana yahisha aba perezida bose bamaze gutwara Burundi, ukuyemo abaharaniye ubwigenge. Ariko nyuma y'ubwigenge, independence, kwikukira, Burundi bugeze muri demokarasi yo kwikukira, hari ibintu Imana itigeze ihishurira aba bayoboye Burundi. Buno rero uyu mu perezida ndi kubona niwe Imana igiye guhishurira aya mabanga, niwe igiye guhaya amakuru, niwe igiye kubwira ibi byose. Kinaragwana ribarikiwe. Mbahaye ikaze rero, wowe udusuye ari ubwa mbere, kanda subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa. Udukurikiye uri Mwaro, udukurikiye uri Karusi, udukurikiye uri Gitega, udukurikiye uri Marambya, udukurikiye uri Ruyigi, udukurikiye uri Rumonge, udukurikiye uri Ngozi, udukurikiye uri Bubanza, udukurikiye uri Bujumbura rirare. Mwese tubahaye ikaze. Yewe ntabwo ubu butumwa mbuvuze kubera ibi by'abanyepolitike, ntagire n'abanyarwanda bandeba nabi ngo Burundi mbuhanuriye ibyiza.
ntihagire abwo ariko abanyarwanda harimo abumva ko Burundi butabaho neza. Oya, njye sindi muri abo. Burundi bugomba kubaho neza bukagera ku rwego Canada igezeho cyangwa se Australia igezeho, cyangwa se n'abarundi bari opposition ntihagire abarundi bumva ko mvuze nabi ngo kuko ntavuze Evariste Ndayishimiye, kuko ntavuze Reverend Kuriyo. Oya, nta nubwo kandi iki gihugu cy'u Burundi aba ba opposition bitwa Red Tabara, ntabwo Red Tabara ari izayobora iki gihugu, ntabwo ari izayobora iki gihugu, ntabwo irimo. Uyu muntu nababwiye ngo ni umuntu Imana ihagurukije, ni nka Dawidi ugiye gutwara Burundi. Mwavuze ko mwabonye inkuru nziza abayobora neza, muvuga Evariste Ndayishimiye ko yabayoboye neza, mugiye kuzabona perezida uzabayobora mu buzima bwanyu. Mpamya ko nyuma yaho muzabona Kristo aje n'amaguru, ivu rizaberera, agakiza kazagwira, ariko nyuma y'ubu bukungu Burundi bugiye kuzagira hazabaho guhirima no kugwa. Nyuma y'ibyo bintu ngiye nkubwiye bazagwa, bazahirima, bazatembagara. Ibyo bintu ndabasaba musenge. Ntabwo Imana itanga umugisha wo kurimbura abantu, itanga umugisha wo kujyana abantu mu ijuru. Tanganyika izera amafi mutigeze mubona. Buno harimo imikeke, harimo n'indagara, mazi meza wananywa nta bibazo bindi uhuye nabyo. Ariko buno Tanganyika igiye kuzera umwimbu, mujye mubona agitorose ava kuri Tanganyika agemuye ibintu Bujumbura, agemuye ibintu Kigali, agemuye ibintu Tanzania, agemuye ibintu Uganda, agemuye ibintu Nairobi ndetse Zambia n'ibindi bihugu bitandukanye. Mugiye kuzabona Ibururi, Imwaro, aho hantu hagiye kuzubakwa, ahantu hitwa mu Ruyigi hazubakwa, ahantu hitwa mu Rumonge hazatera imbere, hatera imbere. Sinzi uko nabikubwira, ariko nutega amatwi neza ureba aho byandika, umuhanuzi yemerwa bibaye kandi byemerwa bisohoye. Ariko ibintu ubwiye nta myaka irenze 6 mutarabibonesha amaso yanyu. Aba bagabo niba niyamamaza bizaba nka bimwe kwa Dawidi. Imana yimitse Salomo, havamo abanyeshuri bahita bamutanga imbere bajya kwiyimika. Barangije kwiyimika ariko biza kurangira Imana n'ubundi bakuye ku ngoma isubizaho witwa Dawidi. Ntabwo nuziyimika atari Imana imwimitse manda ntuzayirangiza. Nimero yanjye ni 0782 kuri WhatsApp 95 19 45. Ureba ahantu yandika, sinjya mpindura nimero, sinjya mpindura nimero. Kandi ndi umuntu utavuga ngo ndahanura ku bwa ruswa. Sindi umwana w'umuhanuzi. Nta ruswa Burundi bwampaye, nta ruswa u Rwanda rwampa byo kuvuga ngo Imana iravuze kandi itigeze ivuga. Ibyo nkubwira rero iri joro niho Imana yamaye irishurirwa. Ubwo mwe muri mu ntambara z'amagambo, ubwo abanyepolitiki badacana waka, ubwo umuntu wese yakanuye amaso ategereje gupfa cyangwa gukira. Ibi ngibi Imana nimara kubibasimbutsa, buno hari ibintu shitani ari kutereta ngo bibe byabahaga mu Burundi no mu Rwanda. Ari gutereta intambara ngo arebe ko yaba. Ibi bintu nitumara kubisimbuka murinjira mu buzima butagatifu. Edeni iraba Edeni, Jaride d'Edeni iraba Jaride d'Edeni, aba imicungwe yere, manderene zere, irengarenga zere, ivugere imvura igwira igihe. Nta byibiza, nta by'ikirere n'imihindagurikire y'ikirere. U Burundi amafaranga azagira agaciro, ab'inzira imwe. Ibintu bizagenda bive mu kwa mbere bigeze mu kwa mbere, muririmba amahoro, mubona ndi. Subwo nkubwire ngo iki, ingo zizubakika, nta gusenyuka kuzaba guhari, nta kurimbuka kuzaba guhari. Ibintu bizaba ari fresh. Ngira ngo rero hatabayeho
ba bandi bapinga umwuka w'Imana ko atabaho, harimo n'abantu batabyemera ko Imana ivuge igasohoza, kuko twe n'ibi ngibi u Rwanda rurimo ngira ngo byari byarahanuwe, byari byaravuzwe. Mungu asifiwe. Rero izi ntara 16 z'u Burundi, ndetse uyu muperezida azateza imbere cyane Ikirundi kizazamuka ku buryo uzajya usanga abantu bose bishimiye kuvuga Ikirundi batari mu Burundi. I Bugande wumva abantu bari kuvuga Ikirundi, mu Rwanda abantu bavuga Ikirundi, Tanzania wumva abantu bavuga Ikirundi, Angola wumva abantu bari kuvuga Ikirundi, muri Afrika burasirazuba bavuga Ikirundi, n'iy'uburengerazuba bavuga Ikirundi, n'iy'ubumanuko bavuge Ikirundi. Mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko, mwese tubahaye ikaze kuri Byishimo Official Imbabazi TV 3. Mukande subscribe n'inkunga yo gukurikirana ubutumwa bwiza tubaha. Twebwe isengero zimwe na zimwe zirafunze, n'imikorere imwe n'imwe yarangiritse, ariko Bibiliya iravuga ngo nta n'ibiti n'amabuye bizavuga, nta muntu uzafunga akanwa k'Uwiteka. Yohana yarafunzwe, inzandiko bazinyuza mu mazi z'ubuhanuzi. Pawulo arafungwa, bamushyira mu gitebo, gereza arayisohoka. Ubutumwa baraburwanyije kugeza ubwo abantu babatwika, ariko burabandanya. N'aka kanya niyo mpamvu twicaye kuri kamera tubabwira ubutumwa Imana yaduhaye, kandi tunabashimira uburyo n'ubundi musanzwe mubana natwe, n'abashya biyongeramo. You welcome, God bless you. Ngira ngo rero twikomereze. Hari ubutunzi nabonye uhisha ahantu, birongo nzaguha ubutunzi buhishe mu mwijima abandi batigeze babona. Nzakuzamura, nzakubaka, nzagukomeza, nzakubakisha amabuye. Isi yose izakumenya kandi izakuba. Mu Burundi hano hari abaperezida b'abastari bagiye bamamara, harimo ba Butini, harimo ba Xi Jinping, harimo na Korea ya ruguru Kim Il Sung, ndetse ubu hakaba hayoboye Kim Jong Un. Ubu ni uyoboye ukomoka kuri Kim Il Sung. Ngira ngo aba baperezida rero ubu n'abastari bavumbutse mu isi tutari tuzi, tutari tumenyereye, tutabonaga no mu mateka. Baza basanga wahoze yitwa Thomas Sankara wayoboye Burkina Faso, baza basanga Nelson Mandela wayoboye South Africa. Uyu muperezida w'i Burundi Imana igiye guhagurutsa nawe azaba umwe mu bastari bakomeye cyane. Uyu azaba umustari, azazamura Burundi mu ruhando mpuzamahanga. Hazagaragara amabuye y'agaciro, hazagaragara gaze, hazagaragara ibitoro. Ibi mwebwe muri kurira mu butaka bwanyu hariyo gaze, hakabayo n'ibitoro. Ibi mwebwe muri kurira ngo amafaranga ataye agaciro, amafaranga yanyu azazamuka, wahunze igihugu azakigarukamo yifuza aninginga. Burundi buzoroshya imibanire n'imikoranire n'amahanga. Burundi buzagira amakompanyi y'indege ava i Bujumbura ajya mu bindi bihugu bitandukanye. Barundi muzatera imbere, inganda z'imodoka zize, inganda z'amamoto aho ngaho muzigire. Burundi muzatera imbere, ubwami bw'u Burundi buzaguka, intara zose zimurikirwe. Nabonye amatara yose jye naho ntaragera mu Burundi, kuko harimo intara ntarageramo, n'amakomine ubwo ni menshi, reka mvuga intara, ariko intara ntarageramo ngira ngo ni 2. Ariko nabonye igihugu cy'u Burundi gicaniwe umuyaga nkuba ugera ahantu hose. Kandi mbona abarundi mufite kubaho kutarimo ibyorezo, mufite kubaho kutarimo urupfu, mufite kubaho kutarimo ibyago. Muzagira ubuvuzi buteye imbere. Hewe abantu rwose mutuye Cibitoki, Imana izabazanira iterambere. Nabonye Cibitoki hari umugisha,
nabonye ibigazi byera birongera birera birongera biriyongeza. Nabonye imigezi yera amafi, imigezi irera abantu barasarura umwimbu utagira umubare. Nabonye abantu byonyine bacuruza amazi ababera umugisha kugeza ubwo umuntu wese avuga ngo ese ndi kurota ndi kwerekwa. Nabonaga abantu bose bahuruye, ibihugu by'amahanga byahuruye, Uburayi, Amerika bahururiye mu Burundi, bose bari gutangara ngo aka ni ka gahugu tuzi, aka ni ka gahugu tubona. Kandi ubu ngubu muri mu bihuhusi by'amagambo, ariko musenge cyane. Mushobora no kuba mu bihuhusi by'intambara, ariko ibyo ni iby'akanya gato, abamezi 2 3 byaba birangiye. Kimwe n'u Rwanda, musenge mushyizeho umwete. Shitani yasabirije Uburundi n'u Rwanda akukumukana abantu abajyana ikuzimu aho agomba kubajyana. Ariko kubera ko ubuhanuzi bwabaye bwishi ku mbuga nkoranyambaga, abantu bamwe babigeraho bakabona ko ari inyungu z'abanyepolitike. Uyu ari guhanura kubera ashyigikiye Neva, uyu ari guhanura kubera ashyigikiye Paul Kagame, uyu ari guhanura ko ari umunyarwanda, uyu agahanura ko mbese. Kandi aho ni naho abadayimoni baprofitira kugira ngo banyage cyangwa bice abantu, cyangwa se bahombye cyangwa bangize CV, bangize ubuzima bw'abantu. Ariko Bibiliya iravuga ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa, zabika zitabika, inzabibu zakera zitakera, nta kizabuza abayuda gutabarwa. Aho uzumvira ubu buhanuzi ntabwo ari ubuhanuzi mvuze ngo Imana yanze abadede cyangwa ikunze abadede. Jewe n'ubushije narabibabwiye mu kiganiro nakoze, ndababwira ngo Imana yamishuriye Evariste ndayishimiye ko adakwiye kuzongera kwiyamamaza. Muzarebe undi utarimo Reverandi kuriyo, kuko nawe ntacyo yahindura ku byo nabonye Imana ishaka gukorera abarundi. Ahubwo mwe nimusengere perezida. Nanjye ntabwo mbabwiye ngo nabari mu mpimba cyangwa nabari hanze y'impimba cyangwa opposition ziri hanze, ariko Red Tabara ntirimo. Ikintu Imana yambwiye ndi gusubiramo nakongera kuvuga, nimusengere perezida. Nimusengere perezida. Imana ishaka kubimikira Dawidi. Perezida Imana ishaka kubimikira Dawidi. Mukagira perezida mushya, mukagira perezida navuga ushyizweho n'Imana, watoranyijwe n'Imana kuva mu maraso ye no mu nzara ze. Kandi uwo nguwo amaboko yazakoreshwa n'Imana. Kandi uyu muperezida intambwe ze zizashyigikirwa n'Uwiteka. Kandi uyu muperezida amaraso ye n'ubwenge bwe bizadirijwe na Kristo. N'abandi simvuze ko atari Imana ibakoresha, ariko special, umwihariko, agashingura cumu mu gihe mutegereje Kristo. Amasezerano abarokore mufite n'abatari abarokore, Imana yasezeraniye igihugu cy'u Burundi. Nimwitegure iki gihe kigiye gukurikira, amasezerano agiye gusohora Imana yabasezeraniye. Kuri uyu muperezida amasezerano mugiye kuyabona. Pentecoste di Burundi ifati ya mbere mu gusenga. Mama Perezida Denise Bucumi Nkurunziza fati ya mbere mu gusenga. Ngira ngo n'abandi bapasiteri benshi twagiye dufatanya n'umurimo w'Imana mu Kanyosha, ku Musaga, mu Ngagara, Rohero, Kinindo, mu Kamenge. Aba twagiye dukorana umurimo, mpamya ko murahari, muranzi. Gerizo des Âmes wa Jean Pierre muri Rehoboth Church, ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka nere kuvuga ku bw'umwanya w'iminota ibyo by'amayeglize, ariko mwese mbasabye gusengera igihugu cy'u Burundi mugikunze, mucyemera kandi mukifuriza ibyiza. Imana ibafiteho umugambi mwiza. Nubwo bimeze uko, nubwo bireshya uko, nubwo bisuko, nubwo bikanuye uko, ngo ni ibitontoma ariko biziritse. Nyuma y'ibi rero jewe reka tuvuge bono turi mu kwa 4, ariko uhereye nko mu kumunani, ubwo kwezi kwa 9 ni mu gutangira, iri jambo rizatangira gushyirwa mu bikorwa na marayika. Kwezi kwa 9 ni mu gutangira k'uyu mwaka turimo, iri jambo marayika azatangira kurishyira mu bikorwa. Perezida utoranwa yaratoranyijwe, ahubwo hazatangira inzira zo kwimika perezida. Rero ni nazi Burundi ni munambona, ntabwo nje vuze ngo Evariste Ndayishimiye yaveho, ahubwo musengere perezida.
simubwiye ngo vaho ujya mvuze ubuhanuzi, nyir'ubuhanuzi araburwanira, nyir'ubuhanuzi arirwanirira, nyir'ubuhanuzi abyishyirira mu bikorwa. Ijambo Uwiteka avuze ngo arikurikirane imyaka 1000 akarisohoza. Nge rero ntabwo ari burikurikirane n'imyaka 10, si n'imyaka 10, si n'imyaka 7, ahubwo mbabwiye mu myaka 6. Ndagaruka ku butumwa Imana yampaye, ngira ngo Imana ishobora byose mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, nizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, iyo merewe neza, mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, nizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba cy'ijuru, zizigira Yesu gusa. Ndagushimiye wowe tubanye muri uyu mwanya, ndagushimiye wowe wari udukurikiye. Ni ubutumwa Imana yari yampaye ngo mbugenere igihugu cy'u Burundi. Ndabashimiye mwese mwe mwabukurikiye kandi mukaba mubwakiriye. Mudushyigikire kubusengera kandi mudushyigikire kubwizera, mudushyigikire kubana natwe mu nkunga zose zitandukanye. Mbasabiye umugisha. Imana irinde imipaka y'igihugu cy'u Burundi, irinde ikirere cy'u Burundi, Imana irinde agataka k'u Burundi. Imana ibahe umugisha wo kuramba no kubaho no gukomera n'iterambere. Uwiteka abishimire. Ngayo rero nguko